Wat la ka srok folin hari boy kalapan suk shisha ye ki ba ha ka lei kawan pan kala wengi ki jing e ki ba na ka jing deng kali kumba ka jilong ha ki snem ki balle no henry dangdon shibon part ki jing juna ki bare ne ke benta ka jing don kam ki ba ka national highway authority of india kam pala ban pin biang pura hadu kini ki sngi ki jing don kam ki ba hadu kini ki sngi ki bo ompat udlong ki de ki jingking ya ki jan balathmu banchna kawe hanong po ha umling bada umsning patarim but nalo kini ki jingke ya kejan ka jing bagi ba ki ya kendo ka de ka jing bom biang ki nala ha ka batang shupoi ka ayom slam ka judon ka jing shlei ka bakta shisha ya ki ba ha ka le kawan la ban pen ken mauru halo ka jing wan ka ne ka surok folien ka jing don kam ka bagi ba balik bawan ka de ka jing bom don wat tang ka wei ka pan kana ba ru hasilen ter ka surok ba khanang ba on la ban te lakam na ka jingle shabar pathar kinong lit nong wan hasilen ter ka surok ba halor kini ki jing bagi ba ki yakindo hadu kini ki sngi na ka liang umor ula budin halor ki jing sateng jong ki wei pat ki jing don kam badang ha ban pin biang ha kene ka surok ba kum ka jing keng ya kijan ka jing pen he ki nala bat ru ki pan khana ba layo shibun ki jubab na ki nongilam ki blapen pa halo ka daw ka jing sateng ki te ki kam pen roi badun kam ban pen tre kam na ka benta ka jing bit jing biang jong ki ba ha ka bai dei bat kani layo bun ye kren bat ki nongilam ka thain riboy pagentup yo secretary ka nongpo town committee uba renal kharkamni uba bipul thank you u president ka riboy youth federation bat uba marcus martin u president ka hnyf northern region haka bede bat kini ki jingduna ka national highway authority of india kala di banshim kia bat wat ki board district ki nong mi khman bat ka sarkar ro namar lada omdon ki te ki jingkeng ya ki jan khamtam haka sor nongpo ka bu jingma shisha ya ki ba bat ki khna school ban ya lengba kani ki surok ba bat kumjoru kinala kala de ka por ban hab ban pentrei no mardor nama kala poi ka ayom rkhyang badon omdon show ka jing penthun na kaliang jong ka mariang Laga dai bagan hai kesuki bentrikam panaji rap supaya kum gibenta ke ba kasus government la thai ga timen se ba ngiru mo ni ha ban budeng hi ga hangno sakut kene ba bale ke sakut mono budeng ti bentuk sakut ba kata gede gelenti ke juni ba kum nong susong jogri dia ba sodan hok bodan hok man wat benia ba ti benia ba budeng ni gelenti mo hangno ko te ban kono sniu te nim tre andai isu ong tangkong kolong ba they get in fail job keyboard ko halor ko pe ya ka step ke ni mar wi sa din ma ngi kran ni national highway habide ko foot over bridge but wada kini kan sa chiwi benda rupa kino mi khman mo haki hala konsumsi kambang ge development kane de galo ngi bini gari ji feel fuki kane kana hai le adon rupa ka bisa mo man develop ya gari Asibun ki benda ba ke central government lah provide ya ki for te wat ke bulan lupa ka som tengka ba sarkar pening ka benda bantre no ru kana flop te sai shigiwe ki batal le kamtam ki structure ki thau ki ba bi ki na sanden mo mila ulang ba kene ka jingbang long lakloi bab step ke jumu perkat ju kino mi khmat ban ya khmat ban budin nagalem tuna ku unung lam ke cuma te ong ba kino mi khmat ki budget nalu mla mdc mp humtam raja sabha lok sabha makin wan khmat ban kerem hai ke ne habi ba koi kapar nam ta jinun kampai ba apa bul ki ba khmat do ke ban provide bahaya nala po ini kisnong no po keba nususnong nompo nongeng boro ya bulu sini ya bosla kum kadang da kam bakala bulu kam lungkot mo ko ya sintai tekene gum do bami da jebo jebai but keba khmat do baka safety nam ki student ba kinong yo lihat kedai kata ka bagi om tinoi ka foot over place kata ka jikini ejat taban connect national kasok sosial tekene kedai ka jikutu sekini kino khmat mo kuntuk langnya bro di nang sing tangkap tahi buat pada kene kecing wan jungi shabi kin hok bor pada kamterkam tibut kinung shnong jong jela jong shnong jongari india kencong hakuk dum mana kalian
ni kumpi nangilam semalam So, ni kong ay kuble tapi penulis selalu pa singkya bang budin jadi kena ka isu juga FOB food overbridge kepada ya pon kuman betip kumba pinia tiplang arjar usne marjar kakanda daime mga bati vice chairman ba kakungor jongka no kuatan komite ngalari chedali menikundu Ahmad yu chairman jongka na hai halor kijing kiba kipai ba ponong po town ki kundu ong kipai ba no po town bro ka district ni kiba kundu kijing flash flood bat kubide bat kijing dokam di FOB ni sna kampam ni po so ponong po namar ba kijing juki pai ba no snong lebih cross siang surok tentang ikna skulu tinggal ibadun kam tinggal lagi jadi bat dah kajing ya dan mentalam kajing santong di MP ini ba Vincent Pala family yang muslim ya donang bat milik kendu chairman dengan ahai bahadin kata kasawan kajing yang kendu ini yang DJ bopet yang ada bentar sini juga jela jungi adin like kendu sol RO jongka nahai gawati bat ngibudin terter bat PD jongka nahai shlok unit kaba adin kanyat sni lihat nai adin unit kedua ini chairman jongka nahai ila yo one inspection dan pa nahai na engineer na po gawati bikilap ha bat na po PD jongka nahai shlok to po di colonel maltra tinggal ayo budin bat hadin kejat seni dan kita sistem tik nama kala niyo sanction tang ya ke extension of kini ke nala but kini ke drainage dan penhe drainage tata but saka widi ke FOB kisakut untuk nomor apa kadang kalan problem kawai kemungkinan hadin mengalami inspection kajaka kemudian yang porong FOB kepada nasiang kepada syakawi kalian kepada syariah saja kelakian maka di GD land kemudian transport department but silian kepada transshipment di padhok pamali kepada ila kular dan air bat ila air NFC ya kana hai mensnai FOB hak jaka ini teman re edin ba kana hai kepa balik ke desain ke LFS nah kalian LFS kelas naik ke desain dalam pun support hilap kilap ke siliang landing ke Khamduna tolong rezeki ke baik kiu bahir na ketika FOB nanti kalian de na kalian jungi harus tujuh itu ke inspection ila air semut yang bat kemau atau ko DC kemarin ila air juga dur ke kowe nanti FOB kepada nagoti ke fungsional ke compare balak mentek ne de kata kelayak na kowe kepor ada kejuan nak lockdown di kemlak sudah budin but undi ke FOB tang ne ponompo andre kadon lang bat muslim ke ba beli muslim singkiai kata kowe ke humling kita ke dilan tili FOB ke bakana hai kalau ada hak manle ya hak beli inspection ini ino consent tang ino po ke jarak kat bang kadon likely ke FOB ke bade po kanega Timur district kanega district ke nagalian jungi kajing sipkia nadu chairman badan Pak Irsyad Lapang Pak CBC di chairman pemerintah Pak Kartungor Pak chairman Pak Sulstar Musong ila ikunduhi nagi pos dengan hai habis dengan mentah untuk kuai nak state petang last ke bang nasional lockdown ila ikundu RO Gawati kita kajing dekat dengan pot tahun komiti buat komisi tahun normal aku nilai kedua kiri kelak keluar dari katai tidak ini kesini mengilayo keren yang Sushil Kumar Parma jadi project director dengan hai pemerintah di FOB kepada hosting berkumling nak proses ditang kepada yang nampak nak tahu tu kajing sistem yang kajing landing yang ketika kalian di bola kata ngelak hak sebenarnya menjual program bagi kemen bangin up setang ini kita sini ada kadang idon sing akan yang kejung kan hai kalian PD jangan hai ini persiapan buat jarap
dan yang beli kuit beli wat tip lagi mah kalau jangan Nilai lembaga kira partai kebuat ya ke jingdawan ke liang jong ke lompo tahun komiti ha ke bedi berjing petrai no ya ke ni ke food over bridge apa lompo bangiru nak liang jong lokal beli belum burom jong sting ba jason maulong nak liang jong uru ula de bandawa ba la wan pedro la ila sakhiru ba la don kibru jong ke nahai ki officer ba he jong nahai ki la li ban pedro kita ki jakasna Henry kay belum ngok kalau par haduk menta kam sem la don pat kalau beno ke jingsdang lan ne kum kadak baki no menteri kam no apa kini kilai kili ki jaka bersna di food over bridge ko wala i jingma ya ki khna lungkong ki ba lay school ki ba madru baki haban cross ya kelenti ya ki surok ba kabalong ko mai ki Henry haduk kini skipat ngimi ke no jingsdang nak kalian jongi ke harbiya pengila budin ni kini bad ngila ya grand ru bad kini company ke belum mentah hapo ke jaka ke jongi hapo ribu district ke balai ke maintenance ke bagi kli ki balai memla ban sinano adu kini kisngi nak kalian jongi perkiong ba ni ngiru ngila nak kalian kana hai dari kila ha yang ban pe ingi di jaka ban ha kan saya sim ke proposal Banda kali ke company pe ya ke maintenance sementara kila bele betul kam. Henry kai ke bangitip ba galong kila petip sini ba ngiru ngim Islam syo imatang sukut ublai do bambar ngila ha ban mi no na po kajela megalaya na makin wan sim no ba company betemai. Te kamu kini ke jimbut din yo company berim ke balik ke maintenance po ke National Highway 6 kini late no ba kinwan seki betemai. Ke jingkapat jungi bat lukar kalau ke jingdawa ini khamtam ya ka sarkar ka badi ka banhab ban ba kli lalu don keno ke jingjia basungsi bakin sim kia hi maki bandawa hi ya kana ai bakadi ban petrekam no mardor balajaru hadin bangi ba ka nai kam sim la sim kia halor kani ka jingdawa jung babun balang lalu lokal mele lalu hinong yaram jong ka town committee bati pat ba kalau orang awak isi lagi bak jimat jingye kalau ada jingjia basungsi nginum kiar syadin lan nginum ri syadin ban khang ci sendan pat ya ketul plaza kablan apo alhomer